ungayithuki inkosi. Namhlanje abantu ko-TikTok bathi ushembe. Cha bona senhlizweni yakho. Mhlawumbe lapha nje wenhliziyo yakho ayikho la. Inhliziyo yakho icabanga ngaphandle ukuthi hey ngizophuma la umakhelwane ngizomfica ese ukhila umbila wami. Ungahlebi ocebileyo. Namhlanjena ebandleni lonyasi kuhlethwa mgqothwa kuhlethwa ukuthi ngobani abantu namhlanje abaningi abasenawo umoya kaShembe ukuthi uShembe wathi malapha ekhaya wohlonipha. Yazi mina bangcwele nyaka ngicele kuShembe njalo ngibe njengomuntu mangabe fika enkonzweni esanaphinduka umbone umuntu esaphinduka uyabuza nje ningathi indlela hanjwa kanjani namhlanje umuntu lokho ukwenza 2 days emva kalokho usegijimela ukuthi manje usefuna isikhundla kanti baNazarethe umuntu la ekhaya kathi uhlala 7 years angasho sengene engaphakanga ngisho nje thempeleni. Ngikhuluma nezinsizwa ezincane lento lezi ezincane uthi insizwa ningafani nabanye nifuna ikhutha. Amen. Engathi ubaba uncube mekucela lapha uthi wena ngicela lapha kuhlale mina. Ngoba oyifunela nenkingi oyifunela ukuphatha uba nenkingi ngempela. Nasendlini yakho yokulala. Namhlanje sizophuma nje lapha sihambe emakhaya. Twawu umfana wamancele emncananga ukhuluma indaba enkulu kunayo. Ake ababezanga kimi sebesendlini zamakhaya. Inyoni yakuhambisa izwi nenamaphiko yakumtshela indaba. Bese yafika indaba kumanqethu hayi wena lapha bakuhlebile uzawufika kanjani kanti uShembe ubekhona uyabona mawuhleba ngomuntu uthi ubani uphatha umuntu uyathatha engathakathi ubhala isolo kuwe mawutshela umuntu kholwa uthi hayi mfowethu hambe nyanga ngizokusiza kanti njengoba sihleba sizokwenzani ngoba sofuna usizo kuShembe ma wena usunenyanga yakho kuphetheyo uthi namhlanje ngenyanga yami engisiza kanti wena uzofuna kuShembe. Bengikhala phansi ngazathi manje indaba yami ibikhuluma